about ikibanza nuko duhishurirwa Imana. First, we need to have revelation Iyo about tumaze God, guhishurirwa and Imana, after that, ibindi byose other irabiduhishurira. things are be commanded. Niyo mpamvu Yesu yageze That is avuga ngo why Jesus used to say, ndagutegetse. I command Ntabwo you. yadiringaga nabo, He never did yari azi them. urwego yari He ahagazemo, knew the level he zari was munsi y'ibirenge bye. They were under Yari his azi ko feet. imbaraga zimurwanya He knew that the devil ntaziresha nawe. force is not. aho urwego Imana yamuzamuyeho That the devil he was ari ku rwego rwo hejuru yabyo. He is above Niyo mpamvu them. urwego iyo twamenye Imana So neza, that's when we understood Imana that ikatwiyegereza, God draws near to us, idushyira ku rwego rwayo. took us to his level, Ibyo duhangana nabyo, and then what we haleluya, Hallelujah. ibishyira munsi y'ibirenge place byacu. them under our feet. I think we Iminsi did itatu kurasengera abadayimoni, 3 days praying for the iminsi itanu devil, kurasengera karande. 5 days praying for Kumvikana kuri the ibyo bintu curses. tugomba kugera ku rwego So we should aho reach bimwe to the level tutabisengera tubitegeka. where we do not pray for them, rather we command them. Iyo twamenye Imana neza, The time we understood muri really za well nshusho eshatu nababwiye, in those 3 dimensions that we kwinjira talk about, n'Imana nk'abinjira na mukuru wacu, we enter into God's Kwinjira presence Imana as nk'uwinjira na our data. brother. We enter to him tugera as muri our dose father. zose zikenewe, We enter on all cases, n'izo tutatekereje even the twebwe. things that we have never given Imana a ibona thought. ko ari ngombwa, God sees as important iratubwira ngo things. dore n'irindi banga And then he ntakubwiye. started explaining even the secrets. aha hantu hagaragara ubwiza bwawe, hagaragara ubushake bwawe, kugira ngo umwanzi ntabone aho yinjirira kugira ngo abashe kwiba ibitekerezo by'abantu, cyangwa se abashe kugira ibindi bintu arangarizamo abantu. Ahubwo Mwami Imana yacu, ubushake bwawe bukomeze bube muri uru rusengero, Mwami, rwitiriwe izina ryawe. Turasaba kugira ngo umusige, Mwami Imana yacu, umwuzuze umwuka wera, avuge amagambo akuva ku mutima, kugira ngo Mwami, ubwoko bwawe bwaje bufite inyota bubashe guhaga. Ntaba ari we, ahubwo icubahiro Mwami kikugarukire. Turasaba kugira ngo Mwami Imana yacu, umwanya wose tumara aha hantu utugirire neza, dukomeze twumve ubwiza bwawe, dutahane ibisubizo. Turi mu minsi yo gusenga, mu minsi yo gushaka mu maso hawe. Ndasenga kugira ngo buri wese Mwami waje afite icyifuzo amere nka wa mudamu waje imbere yawe arushye cyane, aremererewe, nubwo abigishwa bawe bari bakugose, abantu bari benshi, ariko yaravuze ati uko bimeze kose ndakora ku nshundura ye, kandi nimbasha kumukoraho ndabasha gukira iyi ndwara amaranye iminsi. Ndasenga kugira ngo umukristo uri hano, umwizera uri hano, ufite icyifuzo yazanye imbere yawe uyu mugoroba Mwami, abashe kukubona, abashe kugenda yorohewe mu mutima, abashe kugenda icyifuzo yari afite cyasubijwe. Ni mu izina ryawe Mwami Yesu tubisenze, amen. Amen. Murakoze. Thank you so much. Ushobora kwika hasi. May I have your seat Ubwiza bw'Imana. in the presence of God. Dukomeje gushima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. We continue to thank God and our Lord Jesus Christ Yongeye kuduha amahirwe yo kuba imbere y'amaso yayo. for giving us another opportunity to be in His presence. Hari igihe tubyifuza ntibishoboke, There are times we wish for that, but it's not possible. ariko Imana y'ibidushoboje But when God enables us, turayishimiye. we thank Him. Turashima namwe mwaje imbere y'amaso y'Imana And we thank you also who come in His presence kugira ngo mwumve icyo Imana ibaganiriza. so that you can hear what God wants you to hear. Kandi ndabona muri benshi cyane. And I see you are many. Buriya nta masezerano mbwirana na pasiteri ngo nimutaza azabafunga cyangwa se azabandikira. There are no agreements written between you and pastors that if you do not come, you will Kubera gukunda Imana be muraza tu. dismissed. But because you love God, you come by yourself. Arege twakoraga muri banki, There are times you used to be bankers, baza gusaba inguzanyo itorero rimwe and one church came to borrow money, y'amafaranga menshi, a lot of money, miliyoni 100. 100 million, Turayiga turayemeza. and then we approved that request. Hanyuma umwe mu bazungu twakoranaga aratubwira ati ariko se abazishura bakwiye amafaranga he? And one of our leaders asked, where are they going to find money to pay? Turamubwira ati ni mu maturo. And then we replied, it's in offerings. None se umushumbagira contract n'abakristo ayo bazoza batora buri icungero. So do the pastor have contract with Christians that they will have to pay or they have Turamubwira to offer? ati ni cyizere.
And they will replied by then that Avuga it's ati, niba ari only trust. icyizere nta masezerano ahaba And the leader said, if it's only trust without agreement, mubanze muzitondeshe please pay attention to this request. nta masezerano ahari. There are no agreements or contracts. Ije ntabwo nsinye iyo nguzanyo niba nta masezerano muzanye So I'm y'abakirisitu. not going to sign this request. Yaje kubyemera bitinze ariko by'ukuri iyo muzi imbere y'amaso y'Imana The leader later on proved that, but when you come in the presence of God, ni byiza kandi Imana ibabahera umugisha. it is good, and may God bless you for that. Hari ijambo Nehemiya yagiye agarukaho mu gitabo cye, One of the words that Nehemiah kept on repeating in his book, yarandikaga akavuga ngo yagera ahantu akavuga ngo niba Imana uzabinyibukire. he used to write, even this God, remember me from this one. N'umurongo wa nyuma mu gitabo cya Nehemiya When you read in the book of Nehemiah, uravuga ngo Mana niba uzabinshimire, it says, God, even thank me on behalf of these things. ndakwifuriza guterana kwawe Imana ibikwibukire. So I wish for you that God will remember you because of your Ko presence wasize here. ibintu wagombaga gukora Because you've left other things that you were ukaza supposed imbere to do. y'amaso And y'Imana, you came in His presence. Imana ibikwibukire. May God remember you. for Yesu that. abaho umugisha. Jesus bless you. Twongeye gushimira ubuyobozi bw'itorero We also thank the leadership of the church kongera kuduha umwanya kuganira for namwe, allowing us and giving us time to share the word with you. kuko twabivuze ejo As we said yesterday, tubiha agaciro kandi ni iby'agaciro. we really value this and it's valued. Imana ibaduhera umugisha. May God bless you. Tugiye gukomeza tuganira ijambo ry'Imana. We are going to talk about the word of God. Munyemerere dusome iki cyanditswe cya kabiri, ejo twanzitse icya mbere. Allow us to read the second scripture. Munyemerere dusome mu gitabo cya Daniel. Allow me to read in the book of Daniel. Ko turaganira ijambo rivuga kwakira ihishurirwa ry'Imana We are talking about the theme that says receiving God's revelation kubw'umwuka wera. by His Spirit. The Reka Holy Spirit. dusome mu gitabo cya Daniel ibice 2 umurongo wa 28. We are reading Daniel chapter 2 and verse 28. Munyemerere duhere ku murongo wa 27. But allow me to read from verse 27. Ni igice cya kabiri muri iyi nsanganyamatsiko. And it is the second verse in this theme. Bibiliya avuga ngo Daniel asubiza umwami ati ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacunyi. Ku murongo wa 28 Verse aravuga ngo 28 reads, ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaza mu bihe bizaza. Amen. Amen. Ushobora gusoma nimba ari verije asoma icyongereza cyangwa dukomeza. Daniel chapter 2:27. Daniel answered in the presence of the king and said, the secret of the king has demanded. The wise men and the astrologers, the magicians and the soothsayers cannot declare to the king. But there is a God in heaven who reveals secrets, and He has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream and the vision of your head upon your bed were these. Aya magambo dusomye ni amagambo n'ikiganiro cya Daniel yakoranye na Nebukadinezari. So the scriptures that we were reading is the conversation between Daniel and Nebuchadnezzar. Ejo twaganiriye ihishurirwa riva ku Mana. Yesterday we talked about the revelation that comes from God. Uyu munsi turaganira akamaro karyo. And then today we're going to talk about the importance of that particular revelation. Akamaro ko kwakira ihishurirwa rivuye ku The Mana. importance of receiving, or the benefit of receiving this God's Ejo revelation. twaganiriye uko Imana ishaka yuko twimenya mu bice bitatu. So we've seen yesterday that God wants us to understand this in 3 major parts. Tukongera tugahishurirwa umugambi w'Imana ndetse n'ubushake And bw'Imana then we mu need to buzima bwacu. receive God's revelation according to His will and His purpose. Ariko tunagahishurirwa n'ibyo tugomba gukora. And then we talk about the things that we need to do. Uyu munsi turaza kuganira akamaro And then today we're going to talk about the ko benefits kwakira ihishurirwa ry'Imana of- cyangwa rivuye ku of Mana. receiving a revelation coming from God. Turaza kubireba mu buryo butandukanye, And we will talk about in different ways. ariko mureke twifashishe iki cyanditswe Daniel yanditse aha ngaha But we are going to use these scriptures that Daniel have wrote. kugira ngo tubyumve neza. Reka duse n'abagaruka mu nkuru y'iri jambo.
So for us to understand this, let us talk about a story about these scriptures. ngoko hari igihe bamwe nyine badasoma Bibiliya cyane, Because some don't read Bible very well. twihuta tukaba turabasize. And then when we are in a hurry, we left them behind. Nigeze kuja muri Israel turi kumwe n'umuntu ntekereza ko ashobora kubaza ibintu byinshi. One day we went to Israel thinking I was with somebody who knew much Aramaze the atari ko Bible. se ko mwavuze ko Yuda avuga ibya Yuda. Yuda yishe Yesu kandi ari we sekuru we, byagenze gute? Yishe umwuzukuru we. And then the man asked, has Judah killed Jesus yet? Jesus was the grandchildren of Judah. Ndavuga ati aba ni ba Yuda babiri batandukanye. And then I replied that those are two different Judas. No mu ijambo ry'Imana ribiza ko turigarukaho kugira ngo tugire ishusho imwe bidufashe kumva neza So tugiye it's important kuganira. for us to come back to the story, to the context of what the word is N'abari saying. online nabo turabiyegereje ngo tubane namwe. And for those who are following online, we welcome you Aya also. magambo dusomye aha So the words that we read here, tuza gukuramo ikigisho cyacu. where we are going to take our teaching, Byari bivuyeho uyu mugabo Daniel uzi ko yigeze kuba umunyagano i Babylon kimwe n'abandi bose bari as barajyanye. you know, Daniel was in captivity in Babylon as others. Bikozwe n'umwami Nebukadinezari. That was done by the king Nebuchadnezzar. Agezeyo agira amahirwe yo kuba umwe mu bantu batunuje ko abanyabwenge And bwabo. then Daniel was privileged to be among people whom king has chosen to be. Bukeye bwaho umwami presence. arota inzozi, And then the other day, king had dreams. arazibagirwa ariko zimutera ubwoba. And then he forgot the dreams and he was scared of them. Ngo arangize ahamagara abantu be banyabwenge n'abakonikoni n'abapfumu n'abarozi And the king called for astrologers, magicians, and ngo soothsayers basobanure izi nzozi. so that they can explain his dreams. Zirabananira. They failed to give Akababwira ati explanation. narose And then the king would tell them nazibagiwe, that I have dreamed. murambwira ibyo narose, I forgot. Number one, you're going to tell me what I dreamed icya of. kabiri murazisobanura. And the second thing, you're going to explain. Bamubwira ko bitashoboka. And then they replied, this is Byibuze impossible. tubwira ibyo warose, At least tell us what you have udusabe dreamed of. gusobanura. And then you're going to request Arabwa ati ahubwo muzamuye, explanations. nimba bibananiye mwese mugomba gupfa n'abana banyu. And the king commanded that if you fail to give me the explanations, you're going to be Hatangwa dead with your children. icyemezo ko bagomba gupfa abanyabwenge bose The mu king gihugu. commanded that all soothsayers and magicians are going to Wari die with ushinzwe their families. kubishyira mu bikorwa And the man who was responsible to execute that plan, witwa Ariyoke who was named Aliok, atangira kubakusanya he started gathering them together ngo bapfe. so that they would kill them. Bibuka ko na Daniel nawe ari umunyabwenge, So that's when they remember also Daniel was nawe baje kumuzana ngo apfe. a wise man, and then they took him also to Bamubwiye be amakuru killed. And then after receiving that news, ku gice cya kabiri ku murongo wa 16 on this second chapter and verse 16, arababwira ati mwitonde, then Daniel replied, mumpe umunsi umwe just give me one day. mbwira umwami ko nyuma y'umunsi umwe nza gutanga igisubizo cy'ikibazo gihari. Tell the king that after one day I'm going to come up with the answer. Baramwemerera nk'uko bumvaga n'ubundi ni amatakirangoye. They give him the permission to do so. Bibiri itubwira ko aragenda muri iryo joro, And the Bible tells us that he went in that night. ahamagara abagenzi be ari bo Saduraka, Meshaki, Abedenego. He mobilized his fellow members, Meshach, Shadrach, and Abednego. Baricara barasenga, They sat down and prayed. warangiza arabwira ati mwende muryame, And then he told them to go and sleep. dosiye ndaza kuyizingura mu kanya. I will keep on learning about this file. Araryama, Then he slept. Imana imuzingurira dosiye. And God revealed Mu the gitondo aza imbere y'umwami, secrets. And then in the morning come before the arabwira presence of ati king. mureke noneho mbabwire izo nzozi. And Daniel said, allow me to give the Umwami ati ngahe explanations. mbwira. And the king said, go Ahita ahead. amubwira ukuntu yarose And then Daniel explained how the king dreamed n'icyo bisobanura. and all the explanations. Umwami yari yarose igishushanyo, And the king had a portrait, hejuru umutwe ari izahabu, an image of a head of gold, mu gituza n'amaboko and the arms and the chest yari ifeza, was silver. hasi mu nda And on the trunk, ukamanuka n'imibero upon to the hips, cyari imiringa, was bronze. wika hasi hariya ku mirundi And then on the legs, byari ibyuma, the lower limbs were hariya mu steel. kirenge And on the limbs, cyari icyuma kivanze n'ibumba.
tools were clay. aramubwira si ibyo wabonye ni ibyo kabisa. And then the king affirmed that that was the very same warangiza kind of ati reka dreams. nagusobanurire. And then Daniel goes ahead ahita explaining. amusobanura ko ari ubwami. Daniel explained that this is a haryo kingdom. wabonye umutwe w'izahabu The golden head, ni ubwami bwawe. it is your kingdom. Imana yaguhaye icubahiro. God has given you honor. hepfo mu gituza And on the chest umanuka n'amaboko wabonye and all your ni arms, ubwami buzagusimbura. it is the kingdom that is going to abaperesi succeed. n'abamedi Persians and hepfo Medians. hasi wabonye And then the upper bw'imiringa lower part of bronze, ni ubwami bw'abagiriki. it is the kingdom of Greeks. hepfo ku mirundi And on the upper lower bwari ubwami limbs bw'abaroma. was the kingdom of noneho Romans. aramusobanurira And then he tried to ngo explain. arangize And after that, ngiyo dosiye wari ufite. that was the case that you had. bibiri iravuga ngo And the Bible says, amaze kumusobanurira after explaining that, ahita apfukama imbere ye the king kneeled down atangira kumuramya. before Daniel and started worshiping him. aramubwira toya And Daniel refused that. ntabwo ari ejo uramwa. It's not whom is worthy of worship. kuko mbere yo gusobanura aha twasomye Before explaining where we read, yari yamubwiye ngo n'abariya abantu bose urimo ubwira abanyabwenge ntibabishobora. he told him that everyone who is present here is not able. umuntu wabishobora n'imwe mu ijuru hari Imana. And then Daniel explained that if one person is able to do this is God in n'aba heaven. wakura barenganya. These people you are doing harm to bibiri iravuga them. ngo nyuma yabyo And the Bible says after that, daniyeli ahabwa gukomera ibwami. Daniel was given authority afata during the bagenzi be palace, batatu and he took his fellow nabo brothers. abayobozi b'intara. They were becoming governors. iyo niyo nkuru dusomye aha hantu. So this is the story that we read here. reka noneho dushake nk'ijambo dushaka So kuganira. let's try to search what iyo we are niyo nkuru looking yanditse for. aha ngaha daniyeli. So this is the scripture we read in Daniel. muri iki gitabo rero urizi kuri tubonye So in this story, in this book, aha dusomye gusobanuriza kwa daniyeli where we read about explaining dreams from Daniel, ntabwo ari ryo hishurirwa rya mbere yari agize. this was not the first revelation that Daniel had. izi ni ingaruka z'ihishurirwa yari yaragize ku Mana. These were the consequences of revelations that he received mbere from y'uko God. duhishurirwa ibintu by'abantu So before we get revelations concerning tubanza others, guhishurirwa Imana. we get revelation about twamara God. kuyishurirwa And after receiving the ikatwereka revelation, iby'abantu. he shows us other things concerning other ishurirwa people. rya daniyeli The revelation of Daniel, ntabwo ari aha it rishingiye. is not only based here. yari yaragize d'abord revelation ku Mana He arayimenya first have revelation about God and ngo he ibyo knew abantu him, bize so that other people who learn, akabisubiza nk'aho ari Imana he ibisubiza. explained to people as if he is niyo God mpamvu himself. twavuze ejo ngo That is why we talked about ikibanza yesterday. ni uko duhishurirwa Imana. First, we need to have revelation iyo about tumaze God, guhishurirwa and Imana after that, ibindi byose irabiduhishurira. other things are being ntabwo revealed ari aha to us. daniyeli yari atangiriye. This is not the very beginning yari of Daniel. asanzwe azi Imana. This was used. yari yarahishuriwe. He used to give niyo to have mpamvu revelations. bamubwiye That is why they told him. bamubwiye iyo nkuru They told this news. yarababwiye ngo mwe kuzana inkuru y'ikubagaho. mwe kuzana inkuru y'ikubagaho Do not bring an emergency news like this yo kwica abantu. of killing people. hari Imana njye mfite. I have God. hari Imana namenye. I have God whom hari I knew. Imana nahishuriwe. I have God whom hari I get Imana revelation nizera. about. I have a God hari whom I Imana have mbana faith in. nayo. I have God whom I live mwumva with. umunsi umwe gusa. mwumva umunsi umwe gusa. So give me only one day. dosiye ndayizingura. I will explain the case. nta nabwo yababwiye ngo ngiye kugerageza. He never told them that I'm going to try. No. ku murongo wa 16 On verse 16, yaravuze ngo mumpe umunsi umwe he said, give me one day. ndabaha igisubizo. I'll give you the answer. ntabwo yavuze ngo ngiye He kugerageza. never told them that I'm going to ntabwo try. yavuze ngo ngiye kureba ukuntu He byagenda. never said I'm going to look ways how it's yari going azi to be. neza ko He knew very well Imana afite that God he had ifite igisubizo has the answer, kuko yari yarayishuriwe. because he had the revelations about buriya him. abantu bakunda bihutira guhishurirwa ibintu. So people love having revelations concerning other things. ababuze amafaranga Those who have no money, buriya si ihishurirwa. that is not revelation. ihishurirwa nyaryo ni uguhishurirwa Imana. The genuine revelation is concerning having revelation about God. iyo
rero twahishuriwe Imana rero So when we have received this revelation from God, tukemenya muri za kapasite twaganiriye and we understand Him in all the dimensions that we talk about reka yesterday, mvuge ingaruka tugira let us see the consequences of the cyangwa benefits se that we have, importance yabyo. the importance of these. Ndavuga mu rwego rw'imibanire yacu n'Imana, I will talk about our relationship about God, mu rwego rw'umurimo w'Imana, about the ministry, mu rwego rw'imibanire n'abandi, and about our relationship with mu other rwego people. rwacu. And among Iyo our, twahishuriwe Imana when we have revelation about God tugahishurirwa imigambi yayo, and understand His plans, n'iki bitumarira. what does that bring to Ndavuga ibintu nka us? bitanu. So I will talk about maybe 5 things. Number one, Number 1, iyo wahishuriwe Imana, when you have received the revelation Imana about God, ikuvana mu cyiciro God took you from one dimension cy'abantu rusange of normal people, ikakwinjiza mu rwego and He took you in another aho ugira level access ku mabanga y'Imana. where you start to have access on God's secrets. Iyo umaze guhishurirwa Imana, After receiving God's revelation, Imana iguhindura inshuti God make you His friend mu buryo ugire access in a way that you will have access kugera ku rwego abandi batageraho. to receive wisdom that is particular to some Mu people. yandi magambo, In other words, ugera ku rwego winjira mu mabanga you reach to the level where you enter the secrets y'Imana aho utakagera utarahishurirwa Imana, in God's secrets where you cannot reach if you haven't received kandi revelation about ntibigusaba God. umwanya muremure And it doesn't require you kuko much Imana time, warayishuriwe, because the way you have received Him, mubana nayo nk'inshuti, you live with Him as a friend mugakorana and nk'inshuti. you work with Him as a Ibanga friend. ryose riri ku mutima So wawe every secret that is in His heart, uribona bitakugoye you see it without much kuko time, wamenye Imana because you knew God n'amabanga yayo urayamenya. and you know His secrets as Ariko iyo well. utamenya But Imana if you don't know God, wahijyayo uruzitiro. you are behind. Buriya reka mbabwire ibi bintu. So let me tell you these things. Mu kwegera Imana Drawing near to God, haba intambwe eshatu. there are 3 steps. Hari icyo twita kuba mu bwiza There bw'Imana. are what we call to be in His presence. Hano twese turi mu bwiza We are bw'Imana, all in God's presence. kandi mu bwiza bw'Imana And in His presence, haba miracles, there are ibitangaza. miracles. N'abatizera Imana barabibona. Even those who don't believe Him, Iyo they tuje see mu them. itorero, When we come in a church, hano turi mu bwiza we bw'Imana. are in God's presence. N'abatizera cyane babona ibitangaza Even by'Imana. those who don't believe in Him, they Iyo ni see, they intambwe ya witness mbere. miracles. That is the first step. Intambwe ya kabiri So the second step, ni ukugera ku ntebe y'Imana. it is to approach God's throne. Ku ntebe y'Imana iyo twayigezeho, When we reach on the throne of God, tuhavana ubudahangarwa. we receive greatness. Iyo twageze ku ntebe y'Imana, When we have approached God's turenga urwego throne, rw'ibitangaza, we are beyond the level of tukagira miracles. ubudahangarwa And we have ku greatness kirere cy'umwuka. in the realm of the Spirit. Intambwe ya gatatu And the third step, ni igihe twageze ku mutima w'Imana. it is the place where we have Iyo reached God's twageze ku heart. mutima When we w'Imana, have reached God's tuba heart, twarenze ibitangaza, we are beyond miracles twarenze ubudahangarwa, and beyond greatness. noneho tuhavoma kumenya ubushake bw'Imana. And then we have reached to fetch God's will. Daniel yararenze urwego rw'ibitangaza, So Daniel has surpassed the level of arenga urwego miracles. rw'ubudahangarwa, And he has surpassed the level agera of ahantu greatness. yinjirana Imana, And he reached to the place avoma ibiri mu mutima w'Imana, to fetch things from kandi God's ntabwo heart. byamugoraga. And it was not really hard for him. Kandi agiye kubasubiza, And the time he was about to ntabwo answer, yigeze agira amasengesho akaranta he ijuru. never praised that much. No. Ntabwo yigeze asenga amasengesho y'ikubagaho. And he never prayed an imagined Icyemezo cyari prayer. ikikubagaho, The decision that was really imagined, ariko amasengesho Daniel yasenze but the prayers that Daniel yari prayed amasengesho asanzwe. was the normal prayers. Warangiza abwira abamugende muryame. And then he tell his fellow Yari azi neza yuko people, yinjiye muri biro y'Imana, he knew that he has entered yinjiye mu the mutima office of God, he w'Imana, has entered God. dosiye yose ayizingura Every bitamugoye. case he revealed it without Warangize hard time. And then abandi baje kuryama, others went to sleep. nawe ngo aryame. And then the time he was sleeping, Imana and atereka kubwire dosiye uri then inshuti God yanjye, started to explain the case. nta mpamvu yo kukurusha, There is no way of giving you hard time. nta mpamvu yo kwihanyagura, There is no time to hurt kuko yourself. wageze ku rwego aho winjira mu mabanga yanjye, Because you have come to the level of entering my secrets, ihita izingura ibintu byose. he started explaining everything. Iyo
twamenye Imana neza The time we understood muri really za well nshusho eshatu nababwiye in those 3 dimensions that we kwinjira talk about, n'Imana nk'abinjira na mukuru wacu we enter into God's Kwinjira presence Imana as nk'uwinjira na our data. brother. We enter to Him tugera as muri our dose Father. zose zikenewe We enter on all cases, n'izo tutatekereje even the twebwe things that we have never given a Imana ibona thought. ko ari ngombwa God sees as important iratubwira ngo things. dore n'irindi banga And then He ntakubwiye started explaining even the secrets. si buri wese winjira muri aya madose So it's not everyone who entered to these cases. kuki se aba bahungu bo batahawe ibihishurirwa Why were those guys not given these secrets? yarabwiye mwebwe inzu urwego rwanyu muje kuryama Daniel told them, I know your level, go and sleep. ni nayo mpamvu Yesu And that is why Jesus yageze agera ahantu used to reach some places akabwira abigishwa ngo musigara and He told His disciples to remain. agafata Yohana na Yakobo na And Petero He took John, Peter and Jacob, mwebwe nitujana come with me. yagera ahantu And then reach tinamwe hari a aho place. ngomba kuja musigara I know there is another kind of Getsemani place. yajanye n'abantu bose He went to Gethsemane with many people. abasiga ku ruhande He left them behind. arabwira ngo mwebwe And nimusenge then He said, please pray. yegeranya Petero na Yohana na Yakobo He mwinyegere gathered Peter, John and ngo agera ati Jacob namwe nimusigara and James, and then he aravuga said, urwego remain here. ngiyemo ngiye ku rwego rwanje nyine n'Imana He told them, the level I'm entering, it's me personally and my hari God. biro ngiye kwinjiramo There are a certain level that I'm. haleluya Hallelujah. Imana igufashe kuza winjira mu banga May God y'Imana help you to enter His secrets. Imana iduhishurira amabanga ku rwego tuyiziho God reveals us the secret according to the level to which we know Him. kuki se Yesu aje ku musozi atajanye abigishwa bose So why did Jesus not take all His disciples to the mountain? yarazi level zabo He knew their levels. umunsi Aburahamu aje gutanga umwana we The time Abraham went to sacrifice his son, mu gitabo cy'itangiriro 22 in the book of Genesis chapter 22, uherenga mu murongo wa 3 tugakomeza reading from verse 6 continues, yarababwiye ngo musigara He told them, remain here, njyewe ndagiye I am going. uzi impamvu yabasize Do you know the reason why? yari agiye muri ku rwego He went to ibyo another agiye gukora level badashobora kubyumva where they had no capacity to understand. inkwi bagombaga kuzikorera The wood that they needed to ariko carry, urwego bari barimo by the level they were in, aravuga ngo mwebwe mumenyere kubona ibitambo by'inka He told them, you are used to see the sacrifices ngiye about mu the yindi cows. dosiye mutigeze mubona mwebwe I'm going to have another case differently. nimba twaramuraza with yours. kumvangira ngo umusaza So yasaze if I carry you with me, you are going to disturb me. baki hapa Remain Sigara. here. Remain here. yavuze amagambo atatu akomeye He said 3 important words. yaravuze ngo musigara aha He said, remain here. turagiye We are going. avuga ngo tugiye kuramya And he said, we are going to worship. ijambo rya kabiri Second word, turagarukana turaza tubasanga we will come back and we will find you here. kubasiga byari bisobanuye iki So what was the meaning hari of urwego yari agiyemo batageramo they were in another level that the other people were not icya in? kabiri Secondly, arababwiye ngo tugiye kuramya he told them that we are going to worship. mu kinyarwanda baravuga ngo tugiye gusenga In the Kinyarwanda version Bible ariko mu says we zindi are ndimi going ngo to tugiye pray. kuramya But in other languages it says we are going yari to worship. yasobanukiwe neza ko igikorwa agiye gukora So he understood well the action that they were kiri mu going rwego to rwo make. kuramya kuri troisième It dimension was in another third dimension of worshiping. icya gatatu Thirdly, arababwiye ngo turabasanga he told them that we are going to kandi yari find azi you neza here. yuko umwana agiye And kumusigayo he surely know that he was going to sacrifice the ntabwo yabwiye son. ngo ndabasanga He never told them that I'm going to ntabwo find cyari you here. igipindi yababwiye It was not a joke. yari afite kwizera ngo He had faith ahantu that ngiye the place I'm heading to, Isaka ndamusiga I'm going to ariko left ndagorokana Isaac, uruta Isaka but I'm going to come back with kwizera someone who is greater than kwaramubwiye ngo Isaac. nubwo ugiye gusiga Isaka hariya Even though I'm going to leave ariko hari Isaac there, ruhavana ikiruta but Isaka I'm going to come back with something niyo really mpamvu yavuze precious ngo than Isaac. turagaruka And then he replied that I'm going to come back with somebody else. iyo twamenye Imana mu buryo bukwiriye When we understand God in an appropriate way, twinjira mu mabanga y'Imana we enter His secrets mu buryo abandi batagerayo in a ways other people don't reach. muri kuva biri bavuga ngo Mose In Exodus says Moses, ngo yageze aganira n'Imana he used to have a conversation with God
nk'inshuti ye as a friend. mu gice cya 33:11 In verse, chapter 23, ngo bageza 33 baganira verse nk'inshuti 14, umuntu avugana n'inshuti ye they used to talk as friends, as someone talks with his friend. Why? yari yarasobanukiwe Imana neza He has well understood God. ntabwo byamusabaga amakrobasi It never required him some tricks. iyo twahishuriwe Imana neza When we have well understood and have revelation about God, itwinjiza mu mabanga akomeye He takes us in great secrets. buriya hari abantu bafite amabanga y'Imana In the Bible, we have men who have secrets n'abandi bakurikira and others who follows. nongere mbisubireho I repeat again, urwego uziho Imana the level in which you know nirwo God, rwego Imana ikwinjiza mu mabanga it yayo is the same level God takes you in His secrets. Imana ikwihishurire May God reveal Himself to you bigufashe kumenya so amabanga that you will be y'Imana. able to know God's secrets. Daniel ibi bintu ntibyamutwaye umwanya So it was not hard for Daniel. ntibyanamugoye It was not hard. It never took time ntibyanamuruhije him, and it was not really level yari weary to him. arimo The level he was in, yari azi ko agisubiza bitamugoye he knew that he will kuko reveal yari inshuti y'Imana. things to God, to the king, because he was a friend of Icya God. kabiri dukuramo So the second thing we iyo get from this, twahishuriwe Imana muri dimansiyo zose the time we have a revelation about God in all dimensions, tugira ijambo imbere y'amaso y'Imana usibye kwinjira mu mabanga y'Imana we have a word in the presence of God, tugahishurirwa ibindi byose twifuza ku Mana other than receiving secret and ariko understanding all n'agaciro things tugira from imbere God. y'amaso By y'Imana the value that we have in the presence of God, Imana iduha konsiderasiyo idasanzwe God consider us in a certain way. irakurepozisiyona He repositioned you ikagushira ku rwego and He took you into another aho level agaciro kawe ku Mana where your value to God kagendana n'urwego is umuziranyeho proportional to the level you know niyo Him. uvuze ijambo And the time you speak a Imana word, iravuga ngo naka yavuze God speaks someone Naka ni whom I inshuti know. yanjye. This person is my amagambo friend. yose tuvugira imbere y'amaso All y'Imana the words that we say in the siko presence kira of God, agaciro kamwe it doesn't have the same value. no No. iyo twamenye Imana neza The time we know God very well, tukuzuzanya nayo and then we come to n'igihe cyose harmony. tuvuze ijambo Every time we say a word, nubwo Imana itari itekereje kurikora even though God was not waiting nubwo to do bitari certain muri things, gahunda yayo even though it was not ariko part of Imana His iravuga ngo plan, umushumba yavuze but God said, this pastor reka has mbikore said, yuko yabivuze I am going to do this because he has umunsi Imana ibwira Yoshuwa ngo simbura Mose the time God told Joshua to replace yaramubwiye ngo Moses, nzabana nawe nk'uko nabanye na He Mose told him, I'm going to be with you as I icyo was gihe with my yamushyize muri servant Moses. pozisiyo ya Mose So He took him in a position like nk'inshuti Moses, y'Imana as a friend of God. umunsi yarwanaga urugamba At the time mu Joshua gitabo was cya Yoshuwa in the book of Joshua, ibice cy'umurongo wa 12 chapter 10 and verse 12, ntabwo yasenze he never prayed. urugamba rwaramushuhanye The battle was really strong, bireba ngo avugira imbere y'Imana avuga ngo zuba hagarara and Joshua tell the sun to stop nawe kwezi hagarara before God, and the moon do so. kandi ntabwo ariko Imana yari yabivuze And that is not the way God has spoke about it. yari amaze kuruha Joshua was really tired. ariko kubera agaciro Imana imuha But because how God valued Joshua, Imana yavuga ati nta kundi byagenda God said there is no other choice, other way. umugaragu wanje yavuze My servant has said, zuba hagarara sun, stop. ubundi Imana yaravuze uzi ugenda nijoro ukwezi gukomeza Normally God said, sun, you have to rotate during the day Ariko and the moon nkuko- during the night. Yoshuwa yaravuze But because Joshua has said, kandi yarahagaze mu cyimbo cya Mose and he was standing in kandi place Imana of yaramwemereye Moses, gukorana nawe nka and Mose God has allowed him to work together Imana with yaravuga ngo Moses. kuko Yoshuwa yabivuze And God said, because Joshua has said, agaciro ka Yoshuwa the value of Joshua, agaciro k'ijambo rya the value Yoshuwa of the words of ni Joshua nk'uko nanje navuga is the same way as I can speak. izuba rirahagarara And the sun stopped. buriya iyo uri inshuti y'Imana kuri urwo rwego When you are a friend of God to that extent, amagambo uvuga the words that you Imana utter, iha agaciro ku rwego rw'ayivuga God values your words as He valued His words. n'amagambo wiyaturaho And even the words you confess about n'ay'Imana yourself, yakuvuzeho
even the words God has Imana spoken ishobora over kubanza yourself. wivuzeho God can value the things He has said about you. cyangwa ikabanza yakuvuzeho. He can first accomplish what He said Imana about you or what you yubaha have said about ijambo yourself. ry'umukiranutsi cyangwa igishuti yayo So God values the words of His righteous ku or His rwego yubaha friend. amagambo nayo ivuga, In the same level, He values His own words. ariko si buri muntu wese. But it's not everyone. Ni umuntu wamenye Imana It is the person who understood akagera God ku rwego and he come to the level aba inshuti y'Imana. to become a friend of God. Iyo turi muri iyo sisiteme y'imikorere, So when we are in that system, ko ndavuga ukuntu iyo twahishuriwe Imana ukuntu tugirana imikoranire I'm n'Imana, talking about the time that we receive God's revelation, that we start to work with Him. nta kiduhisha, There's nothing that He hides from ariko ni us. ijambo tuvuga And even the words we speak, iri agaciro bw'ubumana. He values it as His. Buriya iyo minisitiri w'intebe perezida amuhaye icyizere When the president of the country gives authority to the akamubwira ngo ba minister, minisita w'intebe, and then he said, "You're the prime minister." iyo agiye mu baturage agatanga umuhanda, When the prime minister went to the community and give them a road, nubwo bitari muri plan ya budget ya leta, even though it was not part of the budget of the kuko country, byavuzwe na minisitiri because it w'intebe, has been spoken by the prime bigiye minister, barayishaka ikaboneka, they find the budget. kuko byavuzwe n'umuntu ufite agaciro imbere ya perezida, Because he has spoken with someone who is valued in the presence of byavuzwe n'umuntu the uhagarariye president. guverinoma. He has spoken by the person in the government. Ariko mukuru w'akagari ntabwo yagenewe ngo ntanga umuhanda By the leader of the cell cannot speak ngo like bashyireho that. bike, cyangwa umucuruzi wa Nyabugogo Or just a businessman from ngo atazi Nyarugogo. umuhanda wa Nyarugenge ngo bashyireho bike. He cannot give a road of Nyarugenge and then he will establish Biterwa it. n'uwabivuze. It depends with the person who spoke that. Buriya Imana iyo tugeze kuri iyo level, So when God took us to that level, iyo twabanye n'Imana muri urwo rwego, when we have lived with God in that way, ituzamura mu rwego He brings us in a level rwaho ibyo tuvuga bitaba amagambo, where what we speak doesn't come like mere ahubwo words, bifata ku rwego rw'ubumana. but it comes in a level of God's level. Ni nayo mpamvu inshuti z'Imana, So that is why, friend of God, uko tugenda dukura mu bumana, the more we grow in God, tugomba kumenya amagambo tuvuga, we should pay attention to the words we kuko ayo speak. tuvuga yose Imana yaha agaciro Because whatever we speak, God bitewe values them, n'urwego wazamutsemo. depending on the level you are in. Haleluya. Hallelujah. Imikorere yacu n'Imana iba muri ubwo buryo. So the way we partner with God, it's in that way. Buri hari n'abandi And there are certain people Imana ibona nyine muri ubwo buryo bwo hasi, that God sees them in that atari lower uko level. yarobanuye abantu, Not because He's a God of partiality, ariko kubera urwego atazi mu Imana, but because there is another level that you do amagambo ye not know. afatwa nk'amagambo nyine. Because the way you speak, it is just mere words. Imana igera ahantu hirahira abantu, The time God can swear Himself concerning people, nabo ubwayo irabubaha, even God Himself honors them. ntabwo ibavogera nk'uko ishaka. He never chased them the way He Umunsi wants. Mose yabwiye Imana ngo ntabwo wica abantu mpari, The time Moses told God, you are not kandi going to Imana kill yari these yirahiye people. ngo irabica, And God has sworn Himself that I'm ariko going to ntabwo kill yigeze them. imuvogera. But He never compromised. Mose Himself. yarahagaze aravuga ngo abantu ntabwo bapfa mpari, Moses said, these people are not going to die if I'm reka here. tubanze tuganire. Let's start. Yageze aho abwira Imana Conversation. ngo ubwo burakari bwawe banza ubushire hasi, The time Moses told God, please chastise us. waranyemeye turaganira, You have allowed me to have urantoranya conversation. ndagukorera, You have chosen me and banza wumve served ibyo me. ngiye kukubwira, Firstly, hear what I'm ibyo talking to guhubuka byihorere n'ubwo uri Imana. Set aside Yaramubwiye your ngo ubwo anger. burakari bwawe banza ubushire ku He ruhande, told God, put ubanze aside your unyumve. anger and then Ntabwo Imana listen yamubwiye to ngo me. mva ahangaha, God never told him to go yaravuze ngo away. ngahe mbwira. God told Moses to hear him. Mose abwira Imana, And Moses told God, imwereka imbaraga zayo, God shows His imwereka power. imbabazi, amwereka imbabazi He yayo. told him His mercy. Imana ati kandi nyine And God says, ibyo nari nadeside ndabiretse. what I've decided, I'm leaving them behind. Qui a raison? Moïse a raison. I had a reason, but also Moses had reason. Iyo twageze kuri urwo rwego, When we have reached to that tujya level, tuvuga Imana ikaba ngo kaba mu minisitiri wavuze ngo se aseke makoza adije na juteriye.
We come like that minister who said, hari igihe tuvuga Imana ikaba ngo naka yavuze ntacyo mbihindura nimba yahuse nuko nyine ntabwo namuvuguruza. There are times God confirms and affirms what we have said. Bitewe n'urwego. Hallelujah. Hallelujah. Bitewe n'urwego ugeze. Depending on the level you are in. Mose yashekeshe uburakari bw'Imana, Imana yirahiye iratuza. Moses quenches the anger and wrath of God. Now ufite your right. So you also have that right. Kuganira n'Imana. Talking with God. Ikavuga ngo naka yavuze. And then God confirms that someone has said, I cannot add anything. Hallelujah. Hallelujah. The third point. Iyo twamenye Imana muri urwo rwego. The time we know God in this level, tugira autorité cyangwa ububasha. We have the authority kubiduhangara cyangwa kubiturwanya. To the things that challenges us. Uriya mu buzima duhura tugira challenge. In our lives we face challenges. Cyane iyo turi mu bintu by'ubumana. Mostly when we are in things of God. Ariko urwo rwego rw'ubumana. But that level, Imana ituzamura ku rwego aho tugera ku rwego aho tuja hejuru y'ibiduhiga. God take us in a level where we face our challenges. Cyane mu rwego rwo mu mwuka. Most importantly in the realm of the spirit. Ubundi ukuntu ibintu byubakitse. Normally how things are built. Ubundi urwego rwo mu muntu naharuri. This is the level of a human. Niyo tuoperatinga nk'abantu. This is where we operate as human beings. Ikirere ca kabiri. And in the second realm of the spirit. Gikora mu rwego rw'imbaraga z'umwanzi. It is the devil's realm of the spirit. Ikirere ca gatatu. And the second level, the second realm. Ni ikirere c'ubumana. The third realm is God's realm. Iyo wamenye Imana muri urwo rwego. When you understood God in that realm of the spirit, He took you from that level. Ugashiftinga muri gatatu. And then you shift in the third Iyo uri muri dimension. gatatu. So when you were in the third dimension, ugiye muri position hejuru y'umwanzi. You are positioned beyond and above the devil. And that's why the Bible says in the book of Ephesians, chapter 1 verse 22, that God has raised Jesus and He placed all things under His feet, whether things from earth, on heaven or in the things to come. It means you are in a certain level of the spirit. What we face and fight, you are not on the same level. They are under your command. Where you have authority above them, where you not face but you have the authority to command them. Because the level you are in, you are not fighting with the you have in the level to command, because you have given the authority from God. So when you are in that authority, you are not challenging. You command. That is why Jesus used to say, I command you. He never did. He knew the levels of sin. They were under his feet. He knew that the devil's force is not but the devil he was in, he is above them. So when we understood that, God draws near to us. He took us to His level. And then what? We face. Hallelujah. He placed them under our feet. Hallelujah. Yesterday the pastor prayed an important prayer. He said, I command the spirit. He used the command. And then he said, I open the heavens.
He had the Imana authority. iguha authority. God gives you Iyo the wamenye authority. Imana When you understood ukabana nawe mu urwo God, rwego you live in that wambara level. authority y'ubumana. You've given the Hari authority of ibyo God. udasengera, There is something that you never hari pray ibyo for, utegeka. and there are things you command. Usenga usaba Imana You pray, ask ariko God, ushaka kurwanya But ukabitegeka. when you are about to fight, Imana you yivuze command them. kuzamuka kuri urwo rwego God gives you another aho level of bimubitegeka. command where you command Tutu them. ku rwego rwo tuhangana So n'abadayimoni you iminsi are yose. not on the level of fighting with the Iminsi devil. 3 kurasengera abadayimoni. 3 days praying for the Iminsi 5 devil. kurasengera karande. 5 days praying for Kumvikana kuri the ibyo bintu. curses. Tugomba kugera ku rwego So we should aho reach bimwe to the level tutabisengera tubitegeka. where we do not pray for them, rather we command them. Ibyo biterwa n'ukuntu ubana n'Imana. And that depends on the way you live with God. Abantu bazamutse kuri uru rwego. So people who have reached this level, Nongere mbisubiremo. I repeat it again. Hari ibyo badasengera bategeka. There are things that they never pray for, but they command them. Kizakwereka So the thing that will show you Umuntu this, the person who is on the first level, niyo agiye kwerekwa, when he is about to have iyo ahagaze ahangaha to see something, aza yerekwa ikirere cy'umwanzi he get revelations about the devil's akakubwira ngo realm. nereswe ibi. And then he said, I'm seeing these things. Ubundi umwanzi agira imigambi, Normally the devil had plans, Imana ikagira imigambi. and also God have Iyo iri ku plans. rwego rwo hasi So when you are on a lower level, uza wereka imigambi yaho ushobora kugeza imitekerereze yawe. you see the plans concerning the Ariko level. umuntu uri ku rwego rwo gatatu But when you are on the third icyo level, babona imigambi y'Imana. what he sees Umunsi God's Stefano plan. bamuteraga The time Stephen ntabwo was being yigeze areba stoned, abantu barimo he never mwoshya. sees people Icyo who are yarebye stoning yabonye him. Imana He saw nubwo yari mu mubiri Even though he was in yagiye mu body, rwego rwa but gatatu. he was in the Haleluya, third level. abona Imana. Hallelujah. And then he will see Ariko umuntu God. ugasanga nasenze I prayed, neretswe ibintu and I'm seeing ibintu bitari byiza. things that are not really Nibyo. good. It's ariko true. urwego rwe ari mu rwego rwa mbere icyo abonye n'urwego rwa kabiri. So you are on the first level and you are seeing the second level things. Ivyo nabyo bikubwira aho umuntu ari. So it depends where you are. Yagaragaje kwerekwa He tried to have revelation, areba nyine ibiri ku rwego rwe. and then he sees things Ariko concerning umuntu agiye his ku rwego level. rwa gatatu But if you are on the third level, icyo avuga kubwira imigambi y'Imana, what he speaks about God's plan. ntabwo kubwira imigambi ya He Satani. never told you the Turazi plan ko ihari. concerning the devil. We know they exist. Nigeze kuja kubwiriza ahantu So I happened to Ndangije preach somewhere, kubwiriza. and after preaching, muma mwe araza aranyegera one woman approached me, arambwira ati kabisa wafashije abantu and mushoboye, she told me, "You've really blessed me, ariko nabonye Satani kurakariye, but I've seen the devil angry about you." yarakaye kabisa. He was really angry. Namubwira ati ntago ishumbwiye, ntabwo Satani yigeze anyishimira. And I told her that I'm not Ariko surprised. He ikibazo has never wagize ni uko been happy with me. iyo umbwira ngo Imana ni ikitekereza, Satani arica ntekerezaho, What the devil think about me, ariko hari n'icyo Imana intekerezaho. the devil has something that I think about me, but also Kubera God has urwego something rwiwe that he nyine, think about me. yabonye icyo Satani itekereza. But because the level she was in, he saw Ariko what the tugeze devil ku think rwego about me. rw'ubumana, But when we reach on the level concerning tubona God's imigambi realm of the y'Imana. spirit, we know God's plans, akaba ariyo dutekererezamo, and then we think in that akaba way, ariyo in that channel, tuvugiramo, and we speak in a way that naho iriya yo reflects hasi that. tukayitegeka. And even the things above, below us, we command them. Ukeneye kuzamuka, You need to rise. Imana igufasha May God uzamuke, help you to rise. uje ku rwego rwo guhishurirwa So that Imana you can neza, have level hanyuma of imigambi having n'imitekerereze to yawe know your plans. izaja kuri level Your plans will reach to the level yo kudomina of dominating ibyaguhangaraga, things that were challenging you, ubitegeke. and then you will command them. Haleluya. Hallelujah. Icyakana The fourth, turi kumwe. are we together? Abantu babonye Imana neza naho For bari, those who have seen God hari really, level bakoreramo. they have a level where they operate in. Icyakana The fourth, iyo twahishura umugambi w'Imana n'imikorere y'Imana, the time we have received God's will and His ways of doing things, dutanga umusaruro mu bwami bw'Imana cyangwa mu murimo w'Imana. we become fruitful in God's service. Igihe cyose twahishuriwe Every n'Imana time we have received revelation from tukamenya God icyo Imana ishaka, and we know His will,
bituma dukora umurimo w'Imana neza. We do God's service appropriately. Ntabwo duhuzagurika We are not disturbed kuko tuba tuyumva neza. because we understand Him very well. Nimba ari umuhamagaro tuhagararamo neza, If it is a calling, we stood it in it tukabera firmly. itorero umugisha, We become a blessing to the church. tukabera abo dukorana umugisha. We become a blessing to our fellow. Aricyo tutigeze duhishurirwa Imana. But if we haven't received God's N'ibyo dukora revelation, ntabwo tubikora nabi. even the things we do it Umuntu wrong. wahishuriwe Imana But a person who have received God's revelation, arapafuminga mu muhamagaro, he perform well in his calling kuko ibintu byose akora because everything that he does, abikora neza, he does it perfectly. kuko twahamagawe n'Imana. Because we've been called by God, Imana idupozisiyona mu byo and tugomba God has gukora. really positioned us in the things that we N'igihe need to dufite do. iyerekwa ry'Imana, Even the time we have cyangwa revelation from ihishurirwa God ry'Imana, or revelation from God, ntabwo dukora duhuzagurika. we do not do it with double mind. Dukora ibintu mu mbaraga z'Imana, We do things in God's mu power, kwerekwa kw'Imana, in how God is showing us things, tugasanga umusaruro ukwiriye mu bwami and then we bw'Imana. become fruitful appropriately in His kingdom. Kimwe kigoye itorero muri iyi minsi One thing which is very hard to the nuko current hari church, abantu badakorera mu muhamagaro bahamagariwe gukora, it is because there are people who are not operating in their callings. ariko n'abawurimo But even to those who are in, kuko batigeze bahishurirwa icyo Imana ibashakaho mu because they muhamagaro, haven't receiving God's plan concerning that calling, bararindagira. they are astray. Ariko iyo twahishuriwe neza, But the time we have received God's umuhamagaro revelation, muzima the appropriate calling, tuwinjiramo neza, we enter that calling tukawutunganya neza, and we do it right, tukabera itorero umugisha, and we become a blessing to the kandi church, tugakora ikintu kiri ku mutima w'Imana. and then we do things that are on God's heart. Hariho ibintu biri mu muhamagaro ngira ngo ngaruke nihuta. There are two things in calling that I want to highlight. Irya mbere nuko iyo ufite umuhamagaro uhishurirwa ry'Imana, Firstly, if you have revelation from God, umenya umuhamagaro wawe neza, you know very well about your calling. ntabwo uja mu w'abandi. You do not step in other people's calling. Icya kabiri, Secondly, iyo umaze kuwugeramo if you have reached in your ukora calling, ibyo wahamagariwe gukora, you do and perform what you've ntabwo ari been called ukwicara to. gusa, You do not just sit. hari ibyo tugomba gukoramo. There are things that we need to do and Kandi perform. iyo twahageze, And the time we have reached the place, ari imbaraga ari amavuta tuba dushaka, whether anointing and power, biba bihari, they are present. kuko They are Imana iba available. yarabiteguye. Because God has prepared before, Tuzinjiramo. we enter and use them. Aricyo udahishuriwe, But if you haven't received that revelation, uba imbogamizi mu muhamagaro. you become a hindrance in calling. Icya gatanu, The fifth, iyo dufite ihishurirwa ry'Imana, the time we have revelation from God, tubera abandi bantu umugisha, we become a blessing to other people. yaba ari abakijijwe yaba atari abakijijwe. Whether be believers or not believers. Kubera iki? Why? Kuko turi igisubizo. Because we are the answer. Icyo gihe tuba icyo twita source de benediction. So that time will become the source of blessing. Daniel amaze kuvuga ibi bintu, The time Daniel spoke these things, yabaye igisubizo he became an answer cya Babuloni, cy'i Babuloni of Babylon mu buryo bubiri. in two ways. Uburyo bwa mbere, The first way, yatumye bamenya Imana batari bayizi. he caused people to know God. Amaze kuvuga aya magambo, After speaking these words, bahise bavuga ngo nta yindi Mana. they continued asking, there is Imana no ifite other imbaraga ni iya God Daniyeli. other than God of Daniel. Yamenyekanishije Imana, He manifested his ababera God, umugisha mu mwuka. and he became a blessing in the spirit. Igihe cyose wahishuriwe So Imana, every time you have revelation about ubera abantu God, umugisha you mu become a mwuka. blessing in people's spirit. Ubwa kabiri, Secondly, yababereye umugisha mu buhe buryo? how has he become a blessing? Yarokoye abantu bari bagiye gupfa. He rescued and he saved people who was Kuko about itegeko to ryari die. ryavuze ngo Because the command was saved and abanyabwenge bose established, n'iminyango yabo, all soothsayers and magicians ariko and kuko yari their afite families, ubumana muri we, because he had godly ways in aravuga ngo him. nta jenoside igomba gupfa igomba kuba abanyabwenge, nta sembasema cyangwa jenoside agomba kuba ishingiye ku They are bwenge. not going to die.
kandi mwumve n'igitangaza cyari kirimo abo bantu bitwa abanyabwenge harimo n'abafuno n'abakonikoni n'abarozi. And listen the miracle. Among those people there are soothsayers and magicians. yari kuvuga ati nibaveho ngaragare ko nje ufite Imana. He might have said, let them die, and they see that I have God. Let them killed. abantu duhangana nabo, People whom we fight with. ariko yaravuze ngo nabo nibabeho. But he said, allow ntabwo abantu them to bapfa live. mpari People will not die if kuko I mfite live. Imana muri nje Because I have God in ngomba me, kubabera umugisha. I might be a aravuga ngo blessing to iteko ryo them. kwica And abantu say, command nta to n'umwe kill ugomba gupfa. them. There's no one who's no going muri to die. introduction ye Even in his yabwiye introduction, umwami urabarenganya he told the king abantu that you are not ntibabishobora. hurting them. They are not reka able. abantu babeho. Let them live. iyo umuntu afite Imana, So when a person has iyo God, wahishuriwe when Imana, you have a revelation from ubera God, batazi Imana you umugisha, become a blessing to ukabera non-believers. karitiye And umugisha, you become a blessing to ukabera the itorero neighborhood. umugisha, You become a blessing to ukaba the church. isoko And y'umugisha. you become a source. ariko iyo of tutamenya Imana But neza if you haven't received tuza that turakara revelation, tugakubita abantu you hurt people, tukitwaza beat imbaraga them, z'Imana we carry the power of tugahangana God, n'abantu. we use the power of niryo God, kosa Elisa and we yakoze. face people, and that's how Elisa atarakomera ngo abe umugabo, The time Elisha amaze gutandukana na Eliya, amaze gutandukana the na time he Eliya, became separated with yari Elijah, umurwanyi Eliya, he started fighting with Elijah. yishe abasirikare, He killed the abazize ngo soldiers, bahanganye nawe. thinking he was uwo fighting mwuka with uja them. muri Elisa, The time, amaze spirit gutandukana na entered shebuja, Elijah. The time he departed from abana ngo Elijah, bamuseke ngo afite uruhara, and then he started thinking, ahita abavuma mu izina ry'Imana. he cursed them in aravuga the ati name of bashaho God. ko munavuga, And he said, you are talking about bahita yindukira He turned to them, arabavuma, and then he cursed them. ngo abana idubu ziza zirabarya, And then the bearers zica abana came and 42. eat them. They killed 42 kubera iki? soldiers. Why? urwego yari arimo rwari hasi The n'urwo level he was guhangana. in was lower in a way they used to abana fight. yari kurera arabica, The children he was supposed to raise, he yitwaje killed ngo ni them umunyembaraga. because he felt he was powerful. hari abantu dufite bateye uko, We have kinds of people ngiye like gusenga them. mpangane nabo. I am going to pray and nta fight with mitekerereze them. Imana isitekereza gutya. That is not the way God thinks. ariko yamaze gukura Elisa, By the time Elisha grew, amaze kuba macuwa, the time he became ku mature, gice cya gatanu na gatandatu mu gitabo cy'abami ba kabiri, in the chapter 5 and 6 of Book of umunsi Kings, abasiriya baza the kubatera, time Syrians came to kandi fight noneho hari them, abanyamahanga, they were foreigners, they were Gentiles. yari amaze kuva muri uwo mwuka. He was no longer in Ntabwo that yabishe. level. He never killed them. kandi ari abanzi, Yet they were enemies. yarabagaburiye He fed them. He ngo fed them. arangize, And then arabahumura he relieved ngo them. arangize, And then barataha. they went Bibiliya back avuga ngo home. kuva ubwo And then the Bible says, since then, amahoro araza. peace took over. iyo wamenye Imana neza, The time you I understand well repeat God, this, abakristo bafite ibyo I bibazo. repeat this, Christians, you have Iyo these wamenye Imana problems. neza, The time you understand really ubera well itorero God, umugisha, you become a blessing to church. ukabira bizera umugisha, You become a blessing to the believers. n'abatizera And ukababera even to umugisha. non-believers, you become a blessing to them. Daniel yaravuze ngo bose babeho. Daniel said, let them all live. uko niko Imana iteye. That is the character of God. Haleluya. Hallelujah. turi isoko y'isi ku mugisha. We are supposed to be a source of blessing. cyanyuma nsoza, Lastly, as I'm concluding, iyo twahishuriwe Imana, the time you have received God's revelation, ubwacu natwe ubwacu ourselves, turubakika, we are built. twubakika mu buryo nka bune. And we are built in 4 different uburyo ways. bwa mbere twubakika mu buryo bwo mu mwuka, Firstly, we are built in spirit. tukagendera ku level y'ubumana. And we work on God's level. uburyo bwa kabiri twubaka mu mitekerereze, Secondly, we are built in our understanding. tukagira imitekerereze ya Kristo. And we have the same mindset uburyo bwa of gatatu Jesus. And the third way, mu mibereho, in a way we live. tukagira imibereho igaragaza Imana mu We bantu. live in a way that reflects uburyo bwa God. kane, And in a fourth way, tugira imikorere par excellence, we do things excellently. imikorere yacu yonyine Only by observing our way of doing things. turakora par excellence. We do excellently. ejo umushumba yivuze hano ndabyibuka, Yesterday, Pastor said it. yaravuze ngo bisho igihe muzamukora umurimo w'Imana, He said the time you are serving God,
muje mukora ku rwego rwa excellence. Do it excellently. Umuntu wahishuriwe Imana So the person who received this azakora ku revelation, rwego rwa excellence, he does everything excellently. yaba ari mu kazi, Whether be at job, yaba ari mu murimo, whether be in ministry, yaba ari mu muryango whether we, it be in his family, yaba ari mu kazi akora, whether be akora ku rwego rwa excellence. does with Kuko excellence. Imana ikora muri excellence. Because God does Iyo everything wahishuriwe with Imana excellence. When you have revelation ukora of kuri God, excellence. you do everything with Daniel uko excellence. yarabizi neza So the time Daniel mu does gice it, cya mbere because Daniel knew umurongo wa it, 20 chapter 1 verse birimo ngo 20, ibintu Daniel bageze bababaza the Bible says ngo yageze atsinda inshuro 10 paraporo he y'abamukurikiye. used to beat others 10 yakoreraga times kuri more. excellence He does everything with mu excellence area zose, in all means, yaba ari mu kazi, whether be at work, yaba ari ugusenga, whether be in yaba ari prayer, ukuririmba, whether be in singing yaba ari mu muhamagaro. or in calling. Iyo twahishuriwe Imana When we have received God's revelation, ntabwo dukora mu buryo we busanzwe, don't do merely, dukora ku rwego rwa excellence. we do everything excellently. Imana ibagirire May neza, God do good to you. Imana ibe May kuyishurira God reveal kugira ngo himself dukore to ku you rwego so that you reach a rwa level excellence. of doing things with Kuko excellence. Imana ikora muri rwa Because excellence, God does things excellently. natwe tugomba gukora kuri rwa excellence. That is why we also need to do Kuko things ntabwo with ushobora gukora kuri urwo excellence. rwego Because you cannot do in that level utari ku rwego rw'ubumana. if you are not on God's Imana level. idufashe, May God help us Imana iduhe umugisha. and may God bless you. Amen. Amen. Munyemerere Allow me, tugiye gusenga Imana. we're going to pray. Nongere ndari ku mushumba atambuka imbere I would love to call upon Pastor adusengera Imana, so that he can pray for us adusengera Imana and pray for us ku nzego turimo. on the levels that we are in, Imana ituzamure that God may raise tugeze us ku rwego tubera abandi bantu umugisha, so that we can reach a level we become blessing to dukora other ku rwego people, rwa excellence, to the level of excellence, kuko niho Imana ishaka itorero. because that is where God wants his church. Imana dushaka muri excellence, God wants you to the level of kandi excellence, birashoboka. and it is possible. Mushumba atambuka. Welcome, Pastor.